Pozdrav drugari, evo nastavljamo sa snimanjem poslije jedne kraće pauze. Želim da vam predstavim novi auto. U pitanju Audi 80 iz 1986. godine, popularni Audi A. Kao što sam rekao, već 86. godina, ali motor u njemu je 1.9 turbo dizel iz Audi B4, znači prepakovan je motor, bio je benzinac i ovaj motor je naknadno ubačen. Naravno atestovanje, ali hajde prvo da vam pokažem kako je stanje auta koje je staro, znači 38 godina. Prvo ću malo okolo da vidite. Mehanički auto je pa skoro 100%, limarijski ja bih rekao da nekih 80%, a zašto pokazat ću vam sad u sljedećim trenucima. Da krenemo od haube. Sad ne znam koliko se vidi na snimku. Dakle, auto nije nigdje truo, stvarno je u baš dobrom stanju. Ali evo, znači, od oštećenja ima tu, znači kamenčić, ništa, znači vremenom što je odrađeno. Na ovoj strani, ova strana je bila blago havarisana, vidi se malo razlika u boji, ali ništa strašno. Inače, odmah da napomenem, auto sam kupio za svoje potrebe, neće biti na prodaju, naravno, nikad se ne zna, bože moj, ali eto, trenutno sad je plan je da se to auto sredi, da vede se na 100% kroz nekih par godina, znači bit će neki mini projekat. Dalje, od oštećenja, ovdje znači blago od kamenčića, također nema rđe, znači samo lako se oštetio. Ovdje isto tako, ne znam koliko se vidi, ima par parnica, ovo vjerojatno neko u gradu, neko je bio ljut zbog parkinga. Dalje, ovo ovdje, ovaj dio, ovo ne znam što je bilo iskreno. Ovo ovdje isto malo farbano, ali ništa strašno. Kao što sam rekao, u planu znači da se auto farba kompletno, možda sljedeće godine, možda nakon 2 godine vidjet ćemo, ništa hitno. Također mora se raditi jedno poliranje, se skinu ovi stari stikeri. I eto, auto je znači u baš dobrom stanju. Pokazat ću vam unutrašnjost, pokazat ću vam mehaniku. Mehanički je znači skoro pa perfektan. Dečko od koga sam kupio auto ga je baš održavao, a kogod je vidio auto, svi kažu da je u izuzetno dobrom stanju. Da, što se tiče spoljnog izgleda, uz auto sam također dobio aluminijske 15-ke, Audijeve originalne, sa jako dobrim gumama. Sad, ja sam već uradio nekih par promjena na automobilu. Ovdje, znači, oko maske je bila jedna maska kao neki spoiler koji prolazi ovdje preko farova. Izgleda fino, međutim skinuo sam ga, možda ga vratim kasnije već. Izgleda lijepo sa njim, ali iskreno izgleda lijepo i ovako. Također žmigavci su bili crni, pa sam stavio ove bijele žmigavce. Mislim da nisu, ne znam da li dolazi ovako fabrički, znam da je B4 dolazi ovako fabrički, ali nisam siguran za jaje. Dalje, da, spoiler je došao na njemu. Što se tiče kuke, kuka je naknadno ugrađena, ne znam da li je originalna fabrička. Jedino što treba da se uradi još, znači treba se instalacija spojiti, instalacija nije spojena, a uspuh je nov. Sad ajde vam pokažem malo unutrašnjost. Unutrašnjost je u izuzetno dobrom stanju. Sjedišta su bila jako dobra, ja sam ih samo tapacirao, znači nisu bila nigdje poderana, samo je spuža, znači dala svoje godine, ipak je ovo auto koje je staro 38 godina, to mi je drugar uradio, tako da, evo, kao što vidite, sjedišta su kao nova, ali dok krenemo, ajde u tapacirunga. Tapacirung je, pa, ja bih rekao nekih 80%, znači trebalo bi ovu tkanu malo uraditi, ovo se ovdje malo podmjehurlo, ništa strašno. Sjedišta, kao što sam već rekao, sjedišta su kao nova. Vidimo tabla, znači nigdje nije pukla, ništa, u savršenom stanju. Sat je ispravan, kilometraža radi, što ima mana velika, sve na satu ispravno, sve radi. Volan, kao što vidite, baš dobar. Rušica mjenjača. Grijanje, da, kad smo kod grijanja, auto ima nerealno dobro grijanje, znači grije kao da je benzinac, ja ne znam stvarno kako, ako neko ima Audi dizel ovako, neko ostavi komentar kako njima grijanje radi, ali ovo grijanje je fantazija. Šta još? Zadnja sjedišta.
također kao nova, radit ćemo i dubinsko jedno. Kad ugrije malo, sad je malo zima pa se ne isplati. Da, jedina mana unutrašnjosti. I ako neko zna ko bi to mogu raditi, javo nebo, koje je godinama dalo svoje, zrelo je za preslačenje, međutim, šta je specifično, zato što ovaj ovdje ima šiber iz dva dijela. Da sam pokažem. Dakle, šiber iz dva dijela. A otvara se ovako napola. Sad, tu je malo problem kad se preslači nebo. Pitao sam par ljudi koji se bave tim preslačenjem, svi se, da kažem, onako fataju za glavu. Danas sam baš zvao jednog momka, pa rekao mi da se javim za par dana, pa će mi reći da li može to uraditi ili koja je bila cijena. Da vidimo malo unutrašnjost pozadi iz ovog ugla. Izuzetno dobro stanje, kao što sam rekao, par fleka, ali radit ćemo dubinsko, ništa strašno. Također u planu je da se radi centralna brava. Kad ugrije malo, tako ćemo tad raditi te pasirinke isto. To ćemo zalijepiti, morat ćemo ih promijeniti ili presvući. Još nisam siguran, o tom potom. Evo ovdje se malo vidi nebo kako je dalo svoje, ali nije palo ništa, to nije strašno, sve se to da srediti. Da vam pokažem prtljažnik. Izuzetno čist, izuzetno uredan. Imam par flakica, ali tu ćemo sve srediti, ništa strašno. Da je te lesnje što je išlo oko matskih farova. U boji auta, kažem, stojimo jako lijepo, međutim trenutno sam je skinuo, vidjet ćemo da li ćemo je vratiti. Još nisam siguran, kutija žmigavaca starih. To je jako rijetko za automobil, znači da ima rezervni točak. Obično rezervni točak stoji ovdje lijevo, ako se ne varam. Tu dizalca stoji, međutim ja nisam vidio ove male rezervne točkove na njima. A posjedao sam ovaj automobil nekih 15 godina, date s njima malo dole, znači lima oko prtljažnika, to jest ispod prtljažnika. Stvarno, nigdje tačke korozije nema. Koliko znam, auto je provelo u Hercegovini preko 15 godina, možda i duže. Ono što me oduševljava kod ovog automobila je to kako on pali. Sad je znači topao, motor je zagrijan, ali isto ovako pali i ujutro. Dakle, pali na pola ključa, nešto nevjerovatno. Da pomenem, znači motor 1.9 turbo dizel, 55 kW, iza Audi B4, tamo isti motor sam mislim ugrađivao Golfa 3, ako se ne varam, Venta i tako dalje. I da, potrošnja je isto nerealna, kad sam ga kupio, nasuo sam ga pun, prešao sam nekih 100 km i otišao sam na istu pumpu, isti pištolj i nasuo sam, znači opet sipao sam pun. Stalo je nepunih 5 litara, što po meni iskreno malo nerealno, sad ne znam do čega, da li je odušak na rezervar ili tako nešto. Tako da ću opet sam nasuo pun, tako da sad ima 56 km pređenih po zadnjih sipanja, kad najpređe još neki 50 km otići, znači i nasuo ću opet pun, baš da vidim zanima potrošnja, mada to iskreno nije ni bitno, ali eto, mislim da potrošnja u nekim normalnim uslovima ne bi trebalo prijeći 7 litara. Ko posjeduje ovakav motor, nek ostavi neka svoje iskustva u komentaru slobodno. Sad ćemo malo snimiti motor, vidjeti kakav je motor, znači motor je apsolutno suv kao barut. Prvo malo da snimamo zvuk motora, pa ću onda ugasiti, snimit ću vam motor bez zvuka jer se dosta bolje čuje. Vidite da čujete malo zvuk. Evo jedan kratki video iz vožnje. Auto je malo bučniji unutra, ali dizel je stari dizel, ništa strašno. Izuzetno udoban, izuzetno fino ide, povlači, nije lijen i za današnje standarde. Ja sam iskreno stvarno zadovoljan kako sam ponašao u vožnji. Sada snimamo znači motor, kad je ugašen, malo turbina, apsolutno suva, nigdje ništa masno, apsolutno. Također ovdje oko Disney. Motor je kao barut. Pogledajte vi samo ovo. Ne znamo tačno kilometražu, mislim da mamak mi je rekao da je to auto iz kojeg ubača motor, tad imao nekih 300.000 na satu. Ako se dobro sjećam, se ja nešto pomiješao, ali nebitno, motor je fantastičan. Da napomenem, odrađen mali servis, odrađen veliki servis, prednji amortizeri se radi, mislim da je prednji trap komplet nov, prednje kočnice su isto jako dobre, ručna radi fantastično, auto ne gubi vodu, ne diže temperaturu, bukvalno kao iz fabrike. I da, također posjeduje ovu zvučnu zaštitu, što je jako rijetko, i što još ređe posjeduje ovu plastiku ispod motora zaštitu, što je još dosta ređe. Eto, to je to. Šta vi mislite? Znači, da li je ovaj automobil u nekom dobrom stanju, da li može poslužiti još par godina, da li sam pogriješio što sam ga kupio
Šta bi još trebalo uraditi na njemu? Tako, ostavite neke svoje komentare, mišljenja, pa vidimo se u nekom sljedećem videu kad se bude još nešto radilo na automobilu. Pozdrav!